Ngwe myanyeka hwaho. No parking. No space, no place. Vitu bojo nyenchakare byona biri hano. Ebyo byona. Bukire nnyo abaana muyimuke. No kama. Murayire mutanywe emitwe badupireki bingi. To expect. Yes, tukigira muri NKORE MEDIA kandi je NKORE MEDIA tugende mu Kikade nizo vibe ziturimu ni munda enjwara nyina Akiiki Romeo ngakura ndi muto saa zino ndi niwe hano. No parking. Ngwe myanyeka hwaho. No parking. No space, no place. Vitu bojo nyenchakare byona biri hano. Ebyo byona. Bukire nnyo abaana muyimuke. No kama. Murayire mutanywe emitwe badupireki bingi. To expecting akinyenchakare twatukena stage. Nyensyakare ninja kwesongere ebyeshongoro byanje byone ebibaru kumanya nebinde abamwe batakumanya konka abakuru ni babani babimanya. Because nkabitera kare ebimu bakani babitera ha Radio West ebindi ha Voice of Toro kandi ninza kuba nimbihayo byona. Nyensyakare ninyenda mwena muize Hotel Triangle Rwata Migongo ntuza ku Kihonda mnonga nyenda ogambere bakutureba oyongere kubeta bije akuba ito ture ntura music yawe ko nkatakumanya face hati nkanye je shongoro bikaza ontakateka tekere kuzarwa. So right now I'm here with you. That is something I can say I thank God for this moment. Ego hati nakwebaza munonga webale kunyakira kandi no kumpa ogo mugisa kugamba n'abantu ba mbara na Ankole no kubebaza munongo kusupportinga music yitu nimwe mwatufire kituli mukato obuhagizi mwatukunda hati Nyensyakare night tuza kubagaruriza tuza kubagaruriza nyine ninza kuba nabeshongoro bingi munonga bamo hati nka Sister Charity nkabanta kamurebaga. I'm so happy I've seen her. Charles Lady Mariam nawe naza kubayo konka ntuza ku having a fun. Me I'm just coming to have fun on stage. Let us just give them last words. We sign out, we prepare ourselves for performance. Mwena ninyenda kubakira Nyensyakare mwebale munongo kandi mugume hariye TV ni mureba ni mubahagira kandi muhagire n'abeshongozi abarukuruga mu Western Uganda bona ntubakunda mwebale munonga. Nyensyakare tugende mu Kikade Rwata Migongo tukihonde tuchondera timu turi ku NKORE MEDIA TV.